Од првата минута на 18 август граѓаните ќе плаќаат повисоки цени на горивата. Регулаторната комисија за енергетика одлучи малопродажната цена на дизелот да се зголеми за 6,5 денари за литар, додека малопродажните цени на бензините да се зголемат за 4,5 денари за литар. Со зголемување од 6 денари ќе се продава и екстра лесното масло за домаќинство, додека цената на мазутот ќе поскапи за 0,188 денари за килограм. Денешната одлука на регулаторната ја вклучува и намалената акциза од 2 денари за литар за двата бензина и намалената акциза од 4 денари за литар на дизел горивото. Nga sonte në mesnat shtrejtohen çmimet e derivateve të naftës dhe të benzinave. Qytetarët i bëjnë thirrje autoriteteve për ulje të akcizës por edhe të TVSH-s në mënyrë që të stabilizohet çmimi dhe të mos ketë efekte anësore në rritje të çmimeve të shërbimeve por edhe të produkteve. Apel da donirati neke sredstva da gi namalaат акцизите и данокот, тоа е тоа. Не знам, не патувам често и малку трошам. Околу 100 евро. Përgjithsisht trajnë tash, jo veç këto. Jo veç me thonë të në Maqedoni, po në rrethin këto në kretë botën. Tash lufta e bën veten, në mendimin im që ajo është. S'po që me thonë gjithë. Sa ndikon biznesin e ju në punën që e bëni kjo? Po ne jemi veç transporter për shembull, po ndikon shumë ajo se sa më shumë që bëjmë harxhime, duhet me rritë edhe çmimin. Se ato njerëzit për shembull ose ato firmat të cilët bëjnë transportimin e mallrave pe vendeve të tjera ose e bëjnë pe këto në vende të tjera, ajo shumë ndikon në çmim normal. Edhe çmimi është shumë i shtrenjtë. Во споредба со минатата недела, односно 10 август, одлуката на регулаторна донесе зголемување на цените од 4,85% за нафтените деривати. Референтните цени на нафтените деривати на светскиот пазар во споредба со претходната пресметка во просек се зголемиле за бензинот за 8,9%, за дизелот за 10,9%, за екстра лесното масло за домаќинство за 9,8%, а за плинот 0,8%. Курсот на денарот во однос на доларот во изминатиот период, по кој цените беа формирани со претходната пресметка, е понизок за 0,22%.